Zevs, kako se tako i ovaj prv su makedonsko to znam. Od včera dojdem, od sreda. Opet ti pak na Masterstvo Frog iz ulice. Od Norveška me slikaju u Jedina se i otvorio, vratite i među prviti. Vodiš i cijelo vrijeme do večera ne sediš. 5 dana. Kako se fajte perfred. Dama od Soranovo su Đorđe, sedmio čovjek. Cijel dan da sediš, prva frontalna linija. I tu na jedan dan, 4 dana, a jedan dan pred vremena, vidiš, mjesto se fatiš. Ti pogoda na bilo. Percinja, tako da se fajta. Evo, makedonsko to znam nekako. Ambasador, da ga promoviraš. Sve sada što kovinara taj je. Živoba bi više u životu. Festival da napravim se festival u Makedoniji. Makedoniji sam ovakvi golemi zvezdi. Ja me to ovdje si će uvijek stapiti po kontakti sa Germanci, sa organizatorima. Tamo uvijek novinar. Godini. 10 pati skoro je. Može jedan dan, kako će se penzionirati onako. Ovaka se sakat godina. Ovaka se penzionira. A ovaka se fajte parcirati. Vrneo, krmeo, pivao, nevreme, 3 dana, voda do kolena. 3 dana. Ovaka se fajte parci. Kad je zašto to parci, ne? 3 štika. Bez voda, bez WC, da ne bi izgubiš djelovati, da frontalna linija, fanatik treba da si. Treba da ti je način na života, stil, treba da je poveke od ljubav. Ti благодарим vas.